I-CAF isisole umengameli we-UEFA uMichel Platini ngokuqambukela endabeni zayo. Isikhulu se-CAF u-Issa Hayatou akeneme neze ngokuphawula kukaPlatini okuthiwa uhlongoze ukuthi i-AFCON ka-2015 ihlehliswe ngenxa yokwesabela i-Ebola. I-CAF iqale yaphendula ngentukuthelo yathi i-Afrika iqambukele endabeni ze-Ebola lase-Europe. Ngakho-ke uPlatini kumele angasifaki ezindabeni ze-Ebola lase-Afrika. Ukuphendula kukaHayatou akuzange kwehle kahle kulomfo waseFrance okholwa ukuthi uHayatou sengelwe ezimithiyo. Ubesephika-ke nokuthi wakhipha isitatimende salolu hlobo. Usechaze izinsolo ze-CAF ngaye njengenhlamba. uPlatini uthi-ke uyikhonzile i-Afrika nabantu bayo. Usebhalele i-CAF incwadi ethi isinqumo nge-AFCON ka-2015 singesayo wabe sefuna ukuba ixolise. Kunembiko-ke ethi bobabili laba sebekhumelene umlotha njengoba uHayatou evumile ukuthi imithombo yakhe imnikeze ulwazi olushaya eceleni.